pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Evo već 18 godina zbrajam i analiziram sve ono što se događalo u 16 godina moje profesionalne nogometne karijere. Kad pogledam iza sebe, smatram kako mogu biti ponosan na svoje rezultate, na svoje držanje, uspjehe, ali i na svoje neuspjehe, jer bez njih ne bi bilo ni uspjeha. Je li moglo bolje? Moglo je. Je li moglo gore? Moglo je. Je li bilo dobro? Bilo je odlično. Sa osmijehom na licu se prisjećam svih svojih klubova. Dinama, Sportinga, Benfike, Briža, Parme, Chelsea i naravno želje odakle je sve krenulo. Rado se sjećam svjetske bronce s Vatrenima i svih momaka iz te čuvene 98. generacije. Kad se sve zbroji, mogu reći da sam zadovoljan i da je to jedna jako uspješna karijera. A sad je došlo vrijeme za nove izazove. Razmišljao sam o tome kako je u svim mojim uspjesima bilo mnoštvo padova i poraza. Kad pogledam oko sebe, shvaćam kako je tako u životu svakog prvaka. Smatram kako bi njihova iskustva s neuspjesima mogla biti poučna, korisna i dragocjena. Bila bi šteta da ih ne ispričaju, jer upravo ta njihova borba i upornost može biti putokaz i inspiracija mlađim generacijama. Dragi gledatelji, upravo krećemo novi izazov i novu voditeljsku karijeru kako bi s nekim od najuspješnijih sportaša skupio što više odgovora o tome kako i koliko na putu prvaka ima prepreka, padova i poraza. Ono najvažnije je kako su ih oni prelazili da bi na kraju postali ono što oni jesu. Krećemo u potragu za neuspjesima prvaka. Na ovo putovanje nećemo krenuti iz nekog megalopolisa u kojem su neki od najvećih sportskih klubova. Upravo suprotno. Naš put kreće iz Grosuplja, malog mjesta u Sloveniji u kojem živi manje od 8000 stanovnika. Jedan od njih postao je vrlo važna osoba u svijetu sporta. Već 6 godina vodi najveću sportsku organizaciju na svijetu, Europsku nogometnu federaciju UEFA. U tih 6 godina Aleksandar Čeferin postao je čovjek poznat cijelom svijetu. Osim brojnih razvojnih projekata u nogometu, porazio je neke od najvećih milijardera koji su imali namjeru privatizirati najpopularniji sport. Srušio je njihovu ideju o stvaranju isključivo elitnog i super bogatog nogometnog društva, takozvane Super lige. Predsjedniče, hvala vam lijepo što ste nas primili na gostoprimstvu. Evo nas prvi put u Grosuplju. Hvala tebi i ekipi što ste me pozvali. Prije svega, želim naglasiti da se emisija zove Neuspjeh. A ideja emisije je zapravo da kroz razgovore sa ljudima koji su se ostvarili, sa sportašima, sa ljudima koji su u svojoj profesiji napravili velike uspjehe, porazgovaramo i o drugoj strani medalje. O svim onim stvarima, o porazima, o padovima, o ustrajnosti, o svem onome, tako da način možemo poslati poruku mladima. Recite mi, vaš put je bio iznimno progresivan, ali u istom nekakvom kontekstu i težak, obzirom da ste 2016. godine naslijedili Platinija na čelu UEFA. Kako je to sve izgledalo? Mislim, prvo treba reći da ako neko misli da su uspješni ljudi nikad nisu bili neuspješni, jako se vara. Svi imamo svoje uspone i padove. Ja sam postao predsjednik Slovenskog nogometnog saveza u 2011. godine, onda je u 2015. su bili veliki skandali zbog nekih korupcijskih afera i sličnih stvari i ja sam se kandidirao za predsjednika UEFA. Prognoze ljudi, čak mojih prijatelja, su bile da mogu dobiti 5 glasova, najviše iz Slovenije, da nemam šanse. I u medijski su pričali da nikako ne mogu ni doći blizu. A na kraju sam dobio 72% svih glasova, što je dobar uspjeh za
nekog koji prvi put dođe u taj svijet. Dok smo se vozili vamo, ja sam osvijestio jednu vrlo bitnu činjenicu, a to je da smo mi na sat vremena lagane vožnje došli do predsjednika UEFA. Zapravo, vi ste prvi predsjednik s ovih prostora. Nadam se ne i zadnji. I to je po meni jedna snažna poruka za sve ljude, da bez obzira odakle dolaze, da li je to mali kraj, da li je to nekakva sredina koja je uvjetovana nekakvim predrasudama, da zapravo ako imamo sposobnost, kvalitetu i ustrajnost, da se neke stvari mogu posložiti na način da jednostavno nema granica ako ih mi sami sebi ne postavimo. Smatrate da u vašem slučaju, koji je po meni jedna velika i pozitivna anomalija, obzirom da ste naslijedili Platinija, veliku igračku legendu, da je trebala iznimna hrabrost da se uopće kandidirate? I negdje sam pročitao da su zapravo skandinavske zemlje došle prema vama i zatražile vašu kandidaturu. U svakom slučaju je potrebna velika hrabrost da se kandiduješ za takvu poziciju i istina je da su skandinavske zemlje i Italija prvi došli da me podrže. Ljudi iz našeg područja, ponekad mi nismo dovoljno samouvjereni. Mi ne znamo da smo u mnogim stvarima bolji od drugih, sposobniji, da u stvari imamo dobre škole. Mi mislimo da je na zapadu sve idealno, a ja sad još više vidim da je daleko od toga. Iako nas i oni ponekad tretiraju drugorazrednima, krivi smo i mi. Jer trebaš se postaviti, trebaš znati koliko si sposoban i ja sam vjerovao od početka da ću dobiti te izbore. Do sad ni blizu niko nije bio u toj poziciji iz naše regije i ja mislim da je to dobra prilika da se glas naše regije čuje. Ne u nogometnom svijetu, nego šire, jer je UEFA toliko velika i moćna organizacija da ima utjecaj i na sva druga područja. Ja mislim da trebamo to iskoristiti i nekako se predstaviti svijetu koliko smo dobri, koliko smo sposobni, jer puno puta nas podcijenio. Slažem se, jer počet ću od mene. Da mi je netko rekao prije 10 godina da će predsjednik UEFA biti čovjek iz Slovenije, vjerovatno bi se nasmijao na takvo nešto. Želim reći zapravo koliko mi robujemo predrasudama i koliko smo uvjetovani okolinom koja je očigledno u nekim segmentima iskompleksirana. A zapravo ne bi trebalo biti tako, barem po pitanju sporta. Evo, uzet ćemo Sloveniju koja je mal narod, količinski to nije nešto posebno, nema tu nekakve velike sportske industrije, ali postižu se iznimno kvalitetni rezultati po pitanju sporta. Možda ne u nogometu toliko, ali ako uzmemo košarku, ako uzmemo biciklizam, ako uzmemo skijanje, znači tu prostora ima jako puno, ali očigledno se nešto događa na razini okoline koja uvjetuje i stvara nekakve komplekse. Da, ja mislim da svi koji imamo neki utjecaj, svi koji nas ljudi slušaju, moramo naglašavati svaki dan da se može, da moraš biti samouvjeren, ne arogantan, ne zaljubljen u sebe, nego samouvjeren, vjerovati u sebe i da sve može. Ovo područje je fenomenalno, ne samo na sportskom području, nego na kulturnom području, mi imamo fantastične umjetnike, ali ne znamo se cijeniti i ne znamo se prezentirati ko što se neki drugi prezentiraju. I ja mislim da ja mogu iskoristiti tu poziciju i ti možeš kao velika nogometna zvijezda iskoristiti tu poziciju da svima kažemo može se. Možemo, vjerujte u sebe. Dakle, nalazite se na čelu najjače nogometne institucije, kad kažem najjače nogometne evropske institucije, a danas zapravo jedan parametar po kojem se sve mjeri je prihod. Govorimo o nekakvih preko 6 milijardi eura na godišnjoj razini. Zanima me kako se nosite sa velikom dozom odgovornošću, jer titula predsjednika UEFA je jako primamljiva.
Zvuči jako seksi da se izrazimo. Međutim, mislim da druga strana medalje je izuzetno teška. Velika je odgovornost, stalno ste izloženi, sve su oči usmjerene prema vama. Postoje strahovito puno interesnih skupina kojima ne odgovarate. Zanima me ovaj dio kako uspijete uskladiti poslovno, obavezno i ovaj dio balansa koji je kod vas očit vidljiv, jer se već znamo par godina. Kako tu i koliko je bitna i potpora obitelji, odnosno kao nekakvog stuba, je li? UEFA je daleko najveća sportska organizacija na svijetu i odgovornost je velika. Neki ljudi misle da ja gledam utakmice i uživam i dobro sam plaćen za to. To je daleko od toga. To je velika korporacija koju treba voditi. Ko što si rekao, istina je, tu su veliki interesi. Jer je puno novaca, puno utjecaja i velike interesne grupe imaju svoje interese. Ja ne komuniciram s tim ljudima, ni oni ne probaju komunicirati sa mnom. Izgleda da vide da sam malo lud. A to da se ja vraćam kući svaki vikend je meni najbitnije. Jer ti u trenutku kad si tamo na funkciji, bilo gdje ja putujem, meni se život promijenio, mene nose po rukama, ja se ne trebam čekirati na aerodromima, ja se ne trebam čekirati u hotelima, sve me čeka, stalno me prate. Onda dođem kući, nikog nema, imam 3 ćerke, sve su negdje, ni žene nema, moram psa da vodim napolje ili se popiša u kuću. Tako da svaki vikend vidim, aha, ti si normalan čovjek, što je super. Jer sve je odnijela ta arogancija, pohlepa, osjećaj da si ti funkcija. Ja stalno znam da ja nisam, da me puno ljudi ne tretira dobro jer sam ja Aleksandar, nego jer sam predsjednik UEFA. I ako to ne zaboraviš, to je dobra stvar. Ako si s nogama na podu stalno. I ja probam to i za sad je to odlično. Malo je poznato, ali prvi čovjek evropskog nogometa majstor je karatea. Po završetku radnog tjedna u Lyonu vraća se u Sloveniju gdje obavezno trenira tu istočnjačku borilačku vještinu sa japanskim trenerom Takashijem Tokuhisom, koji je desetljećima živi u Sloveniji. Aleksandaru to pomaže da sačuva mentalnu ravnotežu. Fizičku formu održava još trčanjem i igranjem malog nogometa. Ali jako je teško ostati zapravo u tom cijelom glamuru. Jako je teško ostati čvrsto nogama na zemlji. Jer kao što ste rekli, ta pozicija otvara milion vrata, ima jako puno pogodnosti. Međutim, ova druga strana izloženosti, kad si stalno na suncu, je izuzetno stresna. Pretpostavljam da taj dio priče čovjek mora biti izuzetno self-control. Jer bez toga vrlo brzo se ta priča rasplini. Da, apsolutno se slažem. Ti moraš imati veliku kontrolu. Hvala Bogu, ja ne volim te jet set događaje. Meni je lakše, jer ja nigdje ne idem kad me zovu ako nisam oficijalno potreban tamo. Ali moraš imati kontrolu i to meni puno sport pomaže, pogotovo karate, ta meditacija i kontrola. Da te ne odnese, jer te može odnijeti. Može te odnijeti jer je to nerealna situacija. Ti odjednom si toliko bitan da te svi nešto pitaju, svi bi ti uslugu napravili. Ali na kraju se te usluge plaćaju. Pa je bolje da ne. Da, istočnjački, znači, zapravo je prisutan ta istočnjačka filozofija koju kroz karate prakticirate. Osim toga, postoji velika volja i želja za rekreacijom i trčite. Jeste li kad nekakve trke imali ili je samo isključivo rekreativno? Ne, ja trčim rekreativno. Svaki dan ili trčim, ili karate, ili svake nedelje igramo nogomet s prijateljima. Tako da probam, ako ne putujem 7 dana tjedno se baviti sportom. I to je apsolutni ventil protiv stresa. Ja sve razmislim dok trčim. Ne mogu puno razmišljati dok treniram karate, jer moraš biti toliko fokusiran
da ne. Ali za vrijeme trčanja riješim puno problema. Ajmo se vratiti malo na 2011. godinu, znači niste vi uopće banuli u svijet nogometa, znači bilo je tu nekakvog progresivnog slijeda, bili ste u Olimpiji, pa ste bili predsjednik Saveza Slovenije. Zanima me da li u tom periodu, da li vam je palo na pamet da ćete ikad biti predsjednik UEFA? Meni u 2015. nije palo na pamet da ću postati predsjednik UEFA i bilo ko bi mi to rekao bi da je lud. To je toliko brzo išlo sve i ja sam u jednom trenutku, su me zvali Skandinavci, kao što sam rekao prije, i Italijani i rekli mi bi tebe podržali. Skandinavci su rekli ti si Balkanac, ali ako ne bi znali da si Balkanac, bi mi mislili da si Skandinavac. I zato si nam blizu i onda sam ja pričao sa familijom, djeca su još bila manja, sa ženom i ocem. I žena je, kao uvijek, rekla bilo šta ti napraviš, ja se slažem, odluči, podržavam te, ili ako ideš ili ako ne ideš. A otac u svom stilu, on ima drugačiji stil, rekao idi, moraš. Idi, pobjedit ćeš 100%, i to je to, sad moraš. I onda sam odlučio da idem, onda gotovo. Onda od tog trenutka dalje sam ja bio siguran da ću dobiti te izbore. Pokušaj osnivanja Superlige bio je najteži udarac za Čeferina otkad je na čelu ove organizacije. 12 klubova čiji su vlasnici, mahom poznati milijarderi, željelo je napraviti ligu u kojoj bi se natjecali samo njihovi klubovi bez mogućnosti ispadanja, a sav profit dijelili bi međusobno. Takav oblik nogometne kataklizme Čeferin nije želio dozvoliti. Beskompromisno i snažno se usprotivio. Ekspresno je donio odluku da oni igrači koji pristanu igrati u tom natjecanju neće moći igrati za svoje reprezentacije koje nastupaju u UEFA-nim natjecanjima. Uskoro je dobio podršku milijuna ljubitelja ove igre, a zatim i političara koji su opipali puls javnosti i usprotivili se toj ideji. Ovaj dio po pitanju Superlige koji je svima atraktivan, koji je izazvao jedan veliki nogometni vojni udar, da ga tako nazovemo. Tu ste pokazali jednu strahovitu odlučnost, jednu čvrstinu. Što se točno u vašoj glavi motalo u tim trenucima? Jer smatram da je jako bitno za mlađu publiku koja ovo prati, zapravo se plesalo na jednom rubu velikog neuspjeha, što ste vi uspjeli pretvoriti u jedan ogroman uspjeh. Pa, u početku kad sam saznao da je tu izdaja ljudi koji su mi bili blizu i koji su 2 dana prije toga još tvrdili da se slažu sa našom idejom, prvo si ljut, šokiran, pogođen nekako. A onda polako sam rekao ili sad ili nikad. Sad ili nogomet pada ili nogomet ostaje. A isto važi i za mene. I onda sam sve ostalo instinktivno radio. Instinktivno sam znao i ja, ako ti kažem, meni je u tom trenutku bilo svejedno. Ja bi išao do kraja i ako izgubim funkciju. Meni to nije bilo više bitno. Ja sam rekao, ja moram sam sebe pogledati u ogledalo ujutro. Ja sam dobio ponude od svakakve. Da ne radim to, pa bi bilo možda financijski dobro za mene. Ali nikad više ne bi se mogao pogledati u ogledalo ujutro. Tako da ja sam se odlučio, oni nas ne znaju dobro. Mi imamo dobre strane, imamo i loše strane, Apsolutno. jasno ko svi drugi. Ali kad nas taj princip uhvati, teško nas je pomjeriti. U tom trenutku nije bilo čovjeka na svijetu koji bi mogao da mi kaže nemoj, pusti ih, odstupi, makni se. Niko. Tako da onda su svi drugi skočili isto i pogotovo navijači
Jasno, to je bilo super. Po tom pitanju vam samo mogu čestitati jer to je bilo definitivno nekakav pokušaj privatizacije jednog dijela klubova koji su i onako već bogati. I nedavno sam baš pročitao izjavu Florentina Pereza na skupštini Real Madrida gdje on tvrdi da je nogomet bolestan. A zapravo ja smatram da nogomet nikad nije bio bolestan, nego da su zapravo bolesni ljudi koji su unutar tog mehanizma, odnosno industrije koju predstavljaju. I da nijedan sport po mom nekakvom viđenju u zadnjih 20 godina nije doživio toliko promjena kao nogomet. I formata, apsolutno, i kalendara, i broja utakmica. I nekad se stvarno zapitam da li ima kraja. Sve u kontekstu pojačanja nekakvog profita koji na kraju će pogušiti možda i najljepše dijelove nogometa. I zato u tom kontekstu smatram da ste odbranili napravili ste veliku stvar. Znači, napravili ste stvar da ponovo se nogomet, inako je podijeljen, nije ponovo podijelio na turbo neke bogate klubove i ovo vamo je igraj za raju. I bilo je izuzetno burno ta 2 dana, ali mislim mogu pretpostaviti kroz kakve sve osjećaje ste prolazili u tom periodu koji je izuzetno nabijen nekakvim vremenskim intervalima u kojima morate reagirati, a zapravo ne znate u kojem smjeru će to sve skupa završiti. Da, stres je bio ogroman. Ja 48 sati nisam spavao, nisam jeo, nisam pio. A ko što sam ti rekao, sve sam radio instinktivno. Ja sam drugi dan dobio poziv od jednog od engleskih klubova i koji mi je rekao sutra ćemo mi još jedan klub izaći iz toga. Ali ko ti je savjetovao, ubio si nas. Ja sam rekao, ako bi mi neko savjetovao, mislite da bi mi dozvolio pričati tako? Nijedna PR agencija mi ne bi to savjetovala. I ja mislim da su i novinari i ljudi, svi su vidjeli da sam iskren. I to je pobjedilo. I to je pobjedilo. Ja mislim da je to bitno. Jer to je iskra koja je zapalila zapravo cijeli nogometni puk, navijače, možda i neke političare koji imaju utjecaja. Tako da se pokrenula jedna lavina koja je zapravo spasla nogomet. Evo reći da je dostojanstvo nogometa, je ta nekakva nova podjela ponovo ostala unutar institucije koja je takva kakva je. Apsolutno. I druga stvar je da ako je nešto bolesno, onda su bolesni oni koji zarađuju 100, a troše 200 svake godine. I onda se čude zašto imaju gubitke, zašto su blizu bankrota. Problem je da moraju biti i nogometni funkcioneri odgovorni. Jer ako ti imaš neku firmu i ti praviš gubitak svake godine, onda imaš problem. A ti imaš neke velike klubove koji u cilju uspjeha odmah ove godine ili nesposobnosti prave gubitke svake godine. A onda na kraju im je kriv nogomet, sistem nogometa. Krivo im je da Dinamo, Hajduk, Olimpija, Crvena zvezda, Partizan, Sarajevo, bilo ko može igrati u Europu. To im je krivo. Nije to krivo. Krivo je jer vi ne znate voditi financijski svoje klubove. I mislim da prvo trebamo razmisliti, i to smo sad promijenili u UEFA-inim pravilima, da možeš do 70% svih prihoda upotrijebiti za plate. Više od 70% ne može. Jer prije su potrošili 150%. Da. I tako da to je nogomet je daleko od toga da je bolestan i daleko od toga što neki od njih tvrde da mladi ne prate više nogomet, što je potpuna glupost, jer toliko mladi... A to je PR teza nekakva koja se gura kroz neke određene medije i jednostavno pada na nekakvo tlo. Da li će to sjeme proklijat, ostaje da se vidi. Da li mislite da je ta ideja mrtva? Da li mislite da je ta ideja ugašena i da nekakvo vrijeme, 5-10 godina, neće biti aktuelna, ili je ostalo u tragovima, a znamo s kojim ljudima razgovaramo, to su izuzetno moćni ljudi. I ja smatram da na vašoj poziciji, da na vašem mjestu,
bi se mnogi drugi slomili i ne bi se išli zamjerati ljudima koji zapravo gospodare nogometnom industrijom. Govorimo o predsjednicima Real Madrida, Barcelone, Juventusa, ne znam, Citya i tako dalje. Smatram kako samo vaša čvrstina i jasnoća je zapravo doprinijela očuvanju nogometnih vrijednosti koje danas imamo. A isto tako smatram da neko drugi na vaše mjesto ne bi išao, jer to je izlazak iz turbo komfortne zone, nešto što se u nogometnom svijetu možeš biti apsolutno mrtav. Ti si, kad se zamjeriš velikima, ko što ste vi napravili, zapravo si došao u neku fazu mrtvila nogometnog. Da, to su moćni ljudi. To su ljudi koji... Ja sam dobio prijetnje, ja sam dobio i prijetnju za kaznenim postupkom. Meni je čovjek rekao, moja žena je slušala u autu kad me zvao da oni imaju utjecaj, oni imaju novac, da će me zatvoriti, da će ovo. Ali ja sam vraćao na naš način. Trebalo je to izdržati. Da. Pritisak je bio, ali ja ni sekundu nisam razmišljao drugačije. I znaš šta je njima teško razumjeti? Kod njih je sve u interesu. I oni nikako ne razumiju kako neko nema neki poseban osobni interes i tako nastupa. Njima se svi klanjaju cijeli život. Svi im kažu da. Onda odjednom neki iz male Slovenije počne da ih skoro vrijeđa. I to im nikako, ni njihove PR agencije nisu to razumjeli. Kako to? Onda su rekli, moćna mašina UEFA nas je pobijedila. Pa koja moćna mašina? Trojica smo bili u sobi i ja sam bez pripreme otišao na preskonferenciju. Bez ikakve pripreme. Ja sam samo pričao ono što mislim. Spontano i iskreno. Da, i to se vidjelo. Moram vas to pitati, znam možda je teško razgovarati o tom pitanju. Posebno je za vas veliki udarac bio vaš odnos i Andrea Agnellija, predsjednika Juventusa, s obzirom da ste bili jako bliski. I to je bio dodatan još jedan nož u leđa. Da, on je 7 dana prije toga bio kod mene kući. I razgovarali smo i o promjeni Lige prvaka, ova što smo mi napravili, i on se složio s tim. Tamo je bila moja žena, moja djeca, mislim, to je dosta teško. Meni kad su rekli, u subotu me zvao predsjednik Španjolske lige Tebas i rekao je, mislim da će danas to napraviti, i Agnelli je s njima. Ja rekao, to ne mogu vjerovati, nemoguće. Ne može on biti par dana prije kod mene i tako dalje. Onda sam vidio da je izdaja preko dana, zvao sam ga, nije se javljao, on na kraju isključio telefon. To je, u prvom trenutku je šok, ali za mene sad nije više neka trauma. Za mene on ne postoji kao čovjek. On je rekao nekom mom prijatelju da ja ne razumijem da je jedno posao, a drugo je moral. Što je čudno za nas normalne ljude, ali za njih je očito ok. Da ako ti imaš profit, možeš napraviti bilo šta. Tako da, u svakom slučaju, sam na neki način možda ispao naivan. Ali bolje da sam naivan nego da sam pokoran. I još ću biti naivan. Još vjerujem ljudima. Još vjerujem mojim prijateljima. I mislim da 99% mojih prijatelja je poštenih i nije takvih. A desi se i to da nekad pogriješiš. Ja sam očito tu pogriješio. Da, nažalost, očigledno postoji kategorija ljudi koja je navikla sve u životu kupovati. I onda kad se sudare sa nekakvim individualcem, bez obzira odakle dolazi, onda imaju problem, očit koji nisu u stanju riješiti. Druga stvar koju ste pokazali veliku odlučnost je zapravo zadnje finale Lige prvaka. Zadnje finale Lige prvaka gdje navijači koji su uredno platili svoje ulaznice kasne, utakmica kasni i vi donosite odluku da utakmica kasni dok navijači ne uđu koji su uredno platili svoje ulaznice. I tu se izlažete. I tu zapravo ulazite u jednu nekomfortnu zonu, jer smatrate, što je logično i pravedno, da trebaju navijači biti prisutni. U tom trenutku sve su oči usmjerene prema vama. Francuska policija je poslije, naknadno, objavila da je greška bila u njihovom sustavu. Međutim, nije lako u tom trenutku donijeti odluku
koja je sve samo nekomforna. Recite mi, da li u tim trenucima idete opet instinktivno ili imate savjetnike, odlučujete na razini nekakvog tijela? U principu, na kraju je uvijek moja odluka. Pogotovo ako je urgentna situacija kao što je bila ova. Da, nema vremena za... Da, i ja slušam sve moje kolege, a na kraju se ja odlučujem. Jednom je moj otac rekao, koji me najbolje zna, da ja sve slušam, ali na kraju kad odlučim ne može nikome više pomjeriti. I ja stalno imam takve stresne odluke. Ali ja mislim da fali u principu liderima ovih dana da odlučuješ, ali da je odgovaraš. Ja imam osjećaj kao da niko ništa ne odlučuje, a i niko ništa ne odgovara. Ali onda ne trebaš lidera tako. Ja moram preuzeti odgovornost i reći to i to je odluka, ali je moja odluka. Iako je to stresno, jasno. Dakle, radi se o drugom mandatu gdje su zapravo ljudi prepoznali vaš rad i sad, kad čovjek malo dublje uđe u materiju, onda zapravo se jako daje čitati da za vrijeme vašeg mandata je bilo strahovito puno kriza. Ako uzmemo COVID, ako uzmemo pokušaj osnivanja Super lige i ako uzmemo sad trenutno situaciju sa ruskim klubovima i agresijom prema Ukrajini, ja ne znam da li je jedan predsjednik od svih, koliko ih je bilo do vas, 6, ja mislim, da li su imali u svim svojim mandatima toliko turbulentnih situacija kao za vrijeme vašeg mandata? U 60 godina postojanja UEFA nije bilo 1% krize kao što je u prošlih 2,5 godine. Mi smo imali vrijeme COVID-a, gdje smo imali Final 8 finale, 8 ekipa Lige prvaka u Lisboni i 8 u Kelnu Lige Europa. Stalno smo jedan pozitivan, pa šofer autobusa pozitivan. Ja sam trebao pričati s vladama. Nekako smo to progurali, lige su prošle. Onda je došla ta Super liga o kojoj smo prije pričali. Onda smo imali euro u 11 zemalja. Različiti COVID pravila, negdje vize, negdje bez viza, različite valute, komplicirano do kraja. I onda mi je rekao, u 8. mjesecu 21. godine mi kaže jedan od kolega, predsjedniče, sve smo imali osim rata. I onda smo rat dobili. Tako da je stvarno katastrofa i meni je žao i ruskih sportaša. Pravo da ti kažem, to mi je najteže, jer nisu oni krivi. Ali je to humanitarna katastrofa gdje odluka mora biti tako. Nema druge mogućnosti. Znam koliko cijenite sportaše, znam kako je vaš stav po tom pitanju. Koliko je teško donijeti odluku koja je sve samo ne sportska. A stalno slušamo od eminentnih, relevantnih ljudi i dužnosnika iz svijeta nogometa i sporta kako politika i sport ne idu skupa i ne bi trebali. A zapravo doveden si do jedne situacije gdje pred zidom si i moraš donijeti odluku za koju znaš da nije najpoštenija. Koliko je teško u tom kontekstu funkcionirati i donositi odluke? Pa izuzetno teško i pogotovo zbog toga što si rekao i slažem se s tobom. To nije u cijelosti sportska odluka ili uopće nije sportska odluka. Ja mislim da ipak nije ni politička odluka, nego je humanitarna odluka. Ipak je taj rat tolika katastrofa da svi moramo pokušati na svoj način pritisnuti nekako na one koji odlučuju da prestane ovaj rat. Meni je žao ruskih sportaša, meni je žao jer njihov nogomet pada zbog toga i nadam se da će taj rat brzo proći. Ja dobro znam situaciju u Europi, ali siguran sam bio da do rata neće doći. Tu sam pogriješio. Kad je počeo, siguran sam bio da će prestati u 2 sedmice. Pa i tu sam pogriješio. Sad mi više ništa nije jasno. Da, nevjerojatno je
ja sam, nažalost imam to iskustvo jer sam doživio rat u Sarajevu. I onda sam i ja proživio nekakvu vrstu PTSP-a, da ga tako nazovem, kad je to krenulo sa Ukrajinom, pogotovo jer sam dobar sa Darijom Srnom, prijatelji smo i onda mi je on čak jako puno lijepih riječi rekao vama koliko ste si dali truda da pomognete i svim sportašima koji su bili unutar Ukrajine u tom trenutku izbezumljeni. I to su velike stvari, ali s druge strane, moj nekakav stav prema političarima je zapravo da cijeli njihov proces rada bi se trebao svoditi na to da vode brigu da ne bude rata. Ponekad imam dojam, a proživio sam neke stvari, da jednostavno rade kontra. I često puta se pitam da li mi kao sportaši radimo prevelik, odnosno nikakav pritisak na ljude na koji možemo. I mislim da u tom segmentu možemo napraviti i vi, i ja, i bilo ko ima nekakvo ime i prezime koje se izradio, koje mase slušaju, da možemo napraviti možda i malo više stvari po pitanju tog globalnog mira. Da, apsolutno se slažem s tobom. Ja ne vidim puno političara koji se trude za mir. Nego svi imaju neku svoju agendu, uglavnom prate uglavnom press clipping, šta mediji kažu i čisti populizam. Čisti populizam, što je ja mislim da je sa populizmom mnogo gore nego prije 20 ili 30 godina. Bilo je ipak drugačije. Sad je u doba socijalnih medija i tih zloupotreba medija, raznih Twittera i ostalih, to je teška situacija. Jedan je od najinovativnijih predsjednika UEFA. U njegovom mandatu uvedena su 2 nova natjecanja. Liga nacije za reprezentacije i konferencijska liga za klubove. U početku su oba uveliko kritizirana kao dodatno bespotrebno opterećenje igračima, ali je kasnije apsolutna većina kazala da su ta 2 natjecanja veliki nogometni napredak u Europi. Pored svih tih kriza donosite još jednu odluku koja je revolucionarna po meni. A to je da se osniva Liga nacija. Liga nacija mijenja format prijateljskih utakmica, za koje meni je evo sad iskreno žao da nisam igrao Ligu nacija. Jer smatram iz mog igračkog kuta da prijateljske utakmice baš i ne služe mnogo čemu. Zapravo to je kategorija utakmica u kojima nakon utakmice imaš više pitanja nego odgovora. I Liga nacija je ispočetka bila dočekana na nož. I tu ste bili izloženi strahovito puno kritikama od strane igrača, od strane navijača, od strane trenera koji su svijet za sebe, koji gledaju svojim automatizmom. Poremećeno je nešto što zapravo je bilo dugi niz godina prisutno. I tu pokazujete jednu veliku dozu čvrstoće i pokazujete zapravo koliko je Liga nacija pozitivna. Sad se već to pomalo smiruje, cjelokupna situacija se smiruje i ljudi počinju prepoznavati vrijednosti Lige nacija. Koliko je teško bilo sustavno probiti taj led, jer nogomet je ipak konzervativan sport. Teško se te neke promjene događaju, ljudi su uvijek neotvoreni prema nekim novim stvarima. Koliko je dugo trajala priprema i koliko je teško bilo donijeti jednu takvu revolucionarnu odluku? Pa pripreme su počele već prije nego što sam ja postao predsjednik. A onda, znaš kako je, kod svih stvari, ne samo u nogometu, nego i u društvu, uvijek imaš pametnjakoviće koji kažu ili zbog osobnog interesa ili zbog bilo čega drugog, to je loše, to nije u redu. Tako su pričali i za konferencijsku ligu. Mi smo svi uvijek glasali jednoglasno za Ligu nacija. Mi u normalnim takmičenjima svi igraju protiv svih, u kvalifikacija svi igraju protiv svih. A onda je velikima falilo da igraju više utakmica sa velikima. A
malima je dana mogućnost da se kvalificiraju na Da europsko ostaju duže. prvenstvo, što se vjerojatno Sjeverna Makedonija nikad ne bi kvalificirala ako ne bi bilo Lige nacija. Tako da meni to nije bio neki naročiti stres. Ja znam da treneri, pogotovo dvojica ili trojica koji znaju sve o svemu, populiste, njih zanima samo klupski nogomet. Bilo šta igra reprezentacija, oni viču da je to katastrofa, da su igrači umorni. U trenutku kad će preuzeti reprezentaciju, obrnut će tu priču. Tako da sad je Liga nacija super uspjeh. I to sad prizna većina, osim tih istih koji kažu da je bolje bilo za nogometaše da igraju prijateljske utakmice jer se nisu toliko trudili, pa se nisu toliko puta ozlijedili, što potvrđuje to što si ti Nevjerojatno. Nevjerojatno je koliko demagogije zapravo ima, jer ja znam iz svog iskustva, iz iskustva Hrvatske u kojoj živim, kako je bilo ono jako puno negativno na tu temu stvari. I sad kad je Hrvatska u Final Four, odjednom Liga nacija je senzacija, spektakl, to je nešto što nam treba, to je uigravanje na ozbiljnoj razini momčad reprezentacija pred velika natjecanja i odjednom je sve dobro. Znači svaka odluka koja se donese, a nije ih lako donijeti, je zapravo plešeš na rubu neke oštrice, ovisno ko ima interes i ko je, da li je neka pogođena industrija, ne znam, u Njemačkoj gdje je velika sila ili je u nekakvoj zemlji koja nije toliko jaka. I mislim da ste strahovito puno izloženi po bilo kojem pitanju neke novine koju želite uvesti, a to se događa. Mislim, stvari u nogometu se promijenile, to sam već spomenuo, nemoguće koliko puno se pokušava uskladiti sve živo i zadovoljiti i te manje nacije nogometne sa ovim većim. Pa to je prednost ako je predsjednik UEFA dolazi iz manje zemlje. Jer ja razumijem i manje zemlje, jer i Hrvatska, recimo Hrvatska reprezentacija je kao reprezentacija velika zemlja, ali kao liga je mala. I ti moraš razumjeti različite države, različite lige, jer ako to ne razumiješ, onda te zanima samo profit. A što ljudi ne znaju je to da UEFA vraća u nogomet 97% svih prihoda. I mi već sad imamo od 2016. do sad 2 milijardi i više prihoda. Sad očekujemo još 1,5 milijardu poslije 24. I svi kažu pa previše je novca. Ne, previše bi bilo novca ako bi mi si dijelili taj novac. 97% prihoda se vraća unutar. Tako je. Mi manje zadržavamo za svoje troškove nego bilo koja nevladna organizacija u svijetu, humanitarna. 2,80 nešto tako posto. A klubovima, u klubskom takmičenju samo, odvojeno, svi prihodi klubskog takmičenja 93,5% ide klubovima direktno. Tako da ljudi koji to ne znaju kažu, UEFA, samo novac. Mislim da to morate malo i bolje iskomunicirati, jer i prvi put čujem. Loše komuniciramo to, to se slažem. Mislim da je to sigurno stavka koja će mnogima osvijestiti i da progledaju koliko zapravo se ulaže u povrat nekakvih stvari koje će se ponovo poslije pokazati nogometno kvalitetno. Po struci ste pravnik. Zanima me, niste prvi ni posljednji, s obzirom da je kćerka nastavila vašim stopama. Otac je jedan od najcijenjenijih pravnika u Sloveniji. Da li ste ikad požalili što ste zanemarili pravo i krenuli u nogometni svijet? Pa nisam, u stvari pravo nikad ne zanemariš, jer i meni treba pravo. I u borbi protiv Superlige, i u situacijama u vezi rata. Pravo je uvijek korisno. Dobro je da znaš pravo. A moja odvjetnička karijera je bila 24-25 godina. Bio sam kazneni odvjetnik i to nije lak posao. Tako da ja mislim da je dosta tih 24 godine. Neću se više baviti kaznenim pravom. Ali mi je puno koristilo, jer sam upoznao puno ljudi
U šali sam jednom rekao da sam bio 24 godine kazneni odvjetnik, ja sam upoznao manje kriminalaca nego u 2 godine nogometa. Da. Da, nakupilo se. Kako je tu prisutna lova, naravno, onda se tu i okupilo jako puno mešetara, da je tako nazovemo. Interesa, puno interesa, financijskih i drugih. U isto vrijeme ste i čvrsti, odlučni, ali i strastveni. Negdje sam pročitao da ste 4 puta, ja mislim, prešli Saharu, od toga jednom motoru. 4 autom i jednom motoru. Znači 5 puta se skupa. Otkuda želja za nečim takvim i možete li nam malo približiti to iskustvo? Ja sam uvijek volio putovati, upoznavati drugačije kulture, drugačije narode, vjere, sve je to meni zanimljivo. Ja volim more i volim pustinju. Moj posao je takav da se puno družim s ljudima i u moje slobodno vrijeme ne volim toliko biti u gužvi i toliko pričati s ljudima. Ja sam kao dijete htio biti pomorac, onda sam na kraju vidio da to nije za mene jer volim svoj dom i teško bi mi bilo biti negdje po morima cijeli život. I onda kad sam prvi put sa prijateljima otišao u Saharu, vidio sam da je to na neki način more. Mi smo bili sami usred pustinje sa GPS-om i to je neki fantastičan osjećaj. Ja sam puno puta kući, ako nisam dobro jeo, imao sam problem s želucem, nešto, dosta osjetljiv sam bio. A tamo sam jeo konzerve 2 sedmice i ništa. I nema smetnje? Nema, jer to je sve glava. Tako da, meni je Afrika fantastična. Bio sam u barem 20 zemalja Afrike i ove godine idem sa obitelji u Afriku. Drugačije je, nebo je drugačije, nema toliko tenzija i mogu ti samo ponoviti ono što smo već pričali, da mi je jednom neki čovjek u Zimbabveu rekao: imaš lijepi sat, Švicarci su najbolji za satove, a mi Afrikanci, mi imamo vreme. A jako oni... poučno. Da, tako da tamo se opustim. Što dobro dođe, što je poučno, jel? Ali sad je malo problem jer ne mogu više ići. Jer od kad sam predsjednik UEFA, stalno me čeka neka policijska pratnja, nešto, ovo. Čak su mi u Zimbabveu sam išao s familijom i ja sam rekao hoću voziti auto sam. Oni su rekli, ali moraš imati pratnju. Jer je to po propisima države, šta ja znam. Mi idemo u nacionalni park, a oni mi daju pratnju auto sa sirenom. Rekao, čekajte, dajte mi civilni barem. Tako da barem smo se to dogovorili. Da vam fali sad što ne možete? Fali. Baš mi fali. Na neki način bi bilo bolje sad, jer prelazili smo granice po 3, 4, 5 sati su nas zafrkavali. Sad bi prošlo brzo, ali onda stalno si na oku, nisi, to možeš glumiti da si opušten, ali nisi opušten kad ti neko 100 metara od tebe stoji i prati ako si siguran. Tako da, to se malo promijenilo, ali treba se s tim pomiriti. Dobro. Progresivno, znači, u vašoj karijeri je napredak očit, vidljiv. Na vrhu ste neke piramide nogometnog svijeta. Da li imate nekakvu želju, mislim, iznad ovoga ne postoji ništa više. Koji je motiv, šta li je cilj, da li imate nekakvu želju po čemu bi vas pamtili? Pamtit će vas svakako, jer ovoliko kriza, turbulencija što se događalo u vašem mandatu nisu događali, sami ste rekli, 60 godina postojanja. Da li ima nekakva želja ili vaša intimna koju bi podijelili? Mislim, ja bih volio da me pamte kao poštenog čovjeka koji je nešto dobro napravio. To je jedna stvar. Druga stvar za budućnost, ja što sam naučio u tim godinama je da se ne opterećujem previše sa budućnošću. Sad sam se odlučio da ću se još jednom kandidirati i svi me pitaju, a poslije, jer ćeš još, nećeš? Rekao, ne znam. Jer život mi je toliko dobrih stvari donio sam od sebe da
nema smisla biti već sad nervozan i pripremati neke planove, jer u principu, ako ti pripremaš neki plan za predugo, u pravilu... Život nas demantira zapravo Tako da je. je to i u neku ruku suludo. Tako je, tako da vidjet ćemo. Samo probam pošteno raditi i što više uživati u tome što radim. Super. I zadnje, veliki ste prijatelj sportskih igara mladih, najveće amaterske manifestacije sportske u Europi. Ovo i radimo, ne bi li se dotakli i potakli mlađe generacije. Da li imate neku poruku prema njima? Svim mladima bi poručio da moraju vjerovati u sebe, moraju biti pošteni i moraju znati da ako nešto stvarno žele, svaku stvar mogu postići. A veoma bitna stvar je da svako jutro kad ustaneš možeš sam sebe pogledati u ogledalo. A ako imaš s tim problem, onda imaš ozbiljan problem. Predsjedniče, bilo mi je zadovoljstvo. I meni, hvala ti. Hvala vam. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.